I'm so glad to meet you once again. I'm sure that that God is going to bless us with the word this evening. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you. You have given us this beautiful moment. Even though the whole world are under the power of darkness, but since we are with you, Lord, we are in security. Father, you are the King of the peace. That's why when we are together with you, Lord, we have no choice but to have peace in our heart. Father, you are righteous and you are holy. Therefore, while we are together with you, we have no choice but to become holy and righteous. This evening, I'm sure that you will bless us with your word. I pray everything in the name of Jesus. Amen. Okay, so this evening, let us open to the book of Matthew. Matthew chapter 7 from verse 21. Matthew chapter 7 from verse 21. We shall read up to verse 27. If you found it, let me read. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears these things of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and it fell. And great was its fall. There are many churchgoers, who attend the church because they believe in God. But actually, in order for us to believe in God exactly and biblically, we need to know the heart of God. Because the objective of your belief and your the faith is God. Therefore, you need to know who God is exactly. The Bible clearly says that God does not see as we men see. So many stories in the Bible, that we can find that the eyes of God are different from our own eyes. One day, God approached Abraham, saying that you will have a son next year. At that time, he was 99 years old. And his wife Sarah, she was 89 years old. So medically and biologically, actually, they were not able to have a son. Because you see that now the body condition of the Sarah, she was not able to conceive. Therefore, Abraham, who knew this very clearly, he left at the world. But at that time, God said to Abraham,
muri iki gihe Imana yabwiye Aburahamu iti is there anything impossible for me? ese hari ikidashobokera Imana? I am Almighty God. ndi Imana ishobora byose. Actually, we humans cannot understand what the Almighty means. ubundi twebwe ntabwo dushobora gusobanukirwa ushobora byose icyo bishatse kuvuga. Actually, Almighty means that everything. He can do everything. ishobora byose bivuze ko nubasha gukora ikintu icyo ari cyo But cyose. so many times we limit God with our own understanding, with our own standard. ariko igihe cyinshi Imana usanga twigabanyirije ubushobozi tugendeye ku myumvire n'imitekerereze yacu. God can raise even the dead man up. Imana ishobora no kuzura abapfuye. Even God can give a son to Abraham and Sarah, who was already past the age of the pregnancy. Imana ishobora guha umwana Sara ndetse na Aburahamu bari baracuze. Even God can make the way in the sea. Imana ishobora no guca inzira mu nyanja. Even God can get the water from the rock. Imana ishobora no gukura amazi mu rutare. Now we can see that in the Bible there are so many stories which we cannot understand. muri Bibiliya tubonamo inkuru nyinshi cyane tutabasha kumva. However, nyamara the problem is that we humans, we value ourselves so much. ikibazo kivuka nuko twebwe abantu usanga twiha agaciro cyane. We think that we are great. dutekereza ko duhambaye. That's why we try to understand and analyze the Word of God, even the heart of God. ni mpamvu tugerageza gusesengura ndetse no kwiyumvisha umutima w'Imana n'ijambo ryayo. But we cannot understand the heart of God exactly by ourselves. twenyine ku bwacu ntabwo dushobora gusobanukirwa umutima w'Imana. Why? Because God is beyond our understanding. kubera ko Imana irenze imyumvire yacu. That's why the most people who try to analyze the Bible, they have no choice but to go astray. abantu benshi bagerageza gusesengura Bibiliya nta mahitamo bagira usibye kuyoba. In this world, most of the people, they live with this standard of good and evil. muri iyi si abantu benshi babana n'ishingiro ry'icyiza n'ikibi. People try to do good to be blessed. abantu bagerageza gukora ibyiza kugira ngo babone umugisha. Try to avoid the evil to be destroyed. bagerageza kwirinda ibibi kugira ngo batarimbuka. People have this kind of understanding. abantu bagira imyumvire nk'ingiyi. If we do good, we will be blessed. bati dukora ibyiza tuzabona umugisha. And if we do evil, we will be destroyed. nidukora ibibi tuzarimbuka. That's why, from the family, even from the school, from the society, we have been taught this kind of understanding. impamvu usanga guhera mu mashuri mu miryango muri sosiyete twose twigishwa ibintu nk'ibyo ngibyo. However, even the conception or the definition of good in the eyes of God and in the eyes of man, even these two are different. ariko ni icyiza uburyo gifatwa n'umuntu ndetse n'uburyo gifatwa n'Imana ibi byo biratandukanye cyane. That's why, in order for us to believe in God, we need to understand what God wants in the Bible exactly. niyo mpamvu kugira ngo twizere Imana dukwiye kumenya neza icyo Imana ivugira muri Bibiliya icyo ari cyo. One day, Jesus was asked to accompany the man named Jairus. umunsi umwe Yesu yasabwe guherekeza umutwe Yayiro. Why? Because his daughter was sick at that time. bitewe n'uko umukobwa yari arwaye icyo gihe. So while accompanying him, he got a messenger from his house that his daughter was dead. hanyuma mu gihe bari mu nzira bagenda bahuye n'intumwa ibabikira ko umukobwa we yamaze gupfa. So Jairus, he knew the Jesus. Yayiro yari asanzwe azi Yesu. I'm sure that he must have heard about him. ndamenya neza ko ashobora kuba yari yaramwumvise. I heard about the Jesus. ati numvise ibya Yesu. I heard that he healed the sick people. numvise ko akiza abarwayi. Now I'm sure that he could do something for my daughter. ubu nizere rwose ko hari icyo yakorera umukobwa wanjye. The Jairus, he had this kind of expectation. Yayiro yari yiteze ibintu nk'ibyo ngibyo. However, when he got this news that her daughter was dead, ariko amaze kubona amakuru y'uko umukobwa yapfuye, the last hope that was in the heart of Jairus, it was extinguished. ibyiringiro bya nyuma byari bisigaye mu mutima wa Yayiro byahereye kubiyoyoka. That hope was gone because, according to his understanding, to raise the dead man up, this is something impossible. cya cyizere cyarashize bitewe n'uko yumvaga ko kuzura uwapfuye ikitari ikintu gishoboka. But the amazing thing is, Jesus told him that, fear not, believe in me. gusa igitangaje nuko Yesu amubwiye ati witinya wowe nyizera gusa. And then they went and they got to the house of Jairus. baragenda bagera mu rugo rwa Yayiro. Everyone there, they were crying, they were mourning for the death of this daughter of Jairus. ubwo basanga buri muntu wese aho ngaho yari arimo kurira, yari ari mu majune bitewe n'urupfu rw'umukobwa wa Yayiro. But at the time, Jesus said that this girl, she is not dead but sleeping. Yesu aravuze ati akagavuga ntabwo kapfuye ahubwo karasinziriye. She is not dead.
ntabwo kapfuye but sleeping. ahubwo karasinziriye. This sounds crazy actually, ibi mu busanzwe byumvikana because nk'ubusazi this is something impossible for people to even have the idea of speaking in the day of the place of the funeral or place of burial. kuko ni ibintu bidashoboka ko umuntu agera n'igitekerezo cyo kuvuga amagambo nk'ayo ngayo ahantu mu kiriyo. Can you imagine that you visited the house of the one who lost his or her family? tekereza usuye urugo rw'aho abantu bapfushije. Can you dare to say that your family is not dead but sleeping? ese wangara kubabwira ati umuntu wanyu ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye? People will call you crazy, or people will even beat you. abantu bakwita umusazi bakaba banagukubita. But Jesus said, so why? ariko Yesu yavuze atyo kubera iki? Because Jesus, he has the different eyes, from the others. kubera ko Yesu afite amaso atandukanye n'ay'abandi. In the eyes of others, it is for sure that this girl, she was dead. mu maso y'abandi ntibyari bizwi neza ko ako gakobwa kapfuye. The biologically, probably her heart stopped completely. ugendeye ku bumenyamuntu umutima wari wahagaze wose. Her body was getting cold and cold. umubiri warushaho kugenda ukonja. She no longer breathed. ntiragihumeka. And everybody made a conclusion that this girl, she was dead. abantu bose rero bahise banzura ko uyu mukobwa yapfuye. However, nyamara now we can see that Jesus made a different word. dushobora kubona ko Yesu yavuze amagambo yanditse. Jesus spoke the different saying. Yesu yavuze ibitandukanye. What was that? yavuze ngo iki? She is not dead but sleeping. yaragize ati ntabwo kapfuye ahubwo karasinziriye. She is not dead but sleeping. ntabwo kapfuye ahubwo karasinziriye. Why do you think that Jesus said so? utekereza ko iki cyatumye Yesu avuga atyo? Do you think that Jesus lied? utekereza ko Yesu yabeshye? Do you think that Jesus just spoke that word without thinking? utekereza ko Yesu yavuze ayo magambo atanatekereje? No, because it is true that this girl was sleeping in the eyes of Jesus. byari ukuri kuko kari gasinziriye mu maso ya Yesu. Now here we can clearly see the difference between the eyes of Jesus and the eyes of people. ku Rwanda dushobora kubona itandukaniro hagati y'amaso ya Yesu ndetse n'amaso y'abantu. And which one is true? kandi se ikikuri cyari ikihe? You see that, as you know very well, the story that this daughter, she woke up. nkuko mubizi neza muri iyi nkuru ako gakobwa karongeye kanazuka. Now the believing in God is like this. kwizera Imana rero nuko bigenda. A problem is that many times we are familiar with the things of the world and we try to interpret the Bible with our narrow mind. bitewe nuko tumenyera ibintu by'isi tugerageza gusobanuza Bibiliya imyumvire yacu ifunganye. There are two kinds of words, visible world and invisible world. hariho isi z'ubwoko bubiri, isi iboneka ndetse n'isi itaboneka. We are very much familiar with the visible world. tumenyere cyane isi iboneka. That's why, what kind of people do we call the good Christians? none bantu ki twita abakristo beza? Those who perform the miracles. abakora ibitangaza. Probably those who speak tongues. hariho abavuga mu ndimi. Those who cast out demons. abirukana abadayimoni. Probably we call such people the great men of God. bishobora kuba abantu nk'abariho twita abakozi b'Imana bakomeye cyane. Just like this Matthew chapter 7 verse 22. mukona muri Matayo ibice 7:22. Now these people, they said to the Jesus Christ in this way. abantu babwiye Yesu Kristo bati, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? mwami nitwirukanaga abadayimoni, nitwanduraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. The verse 22 says, many will say to me in that day. umurongo 22 avuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati. What is in that day? kuri uwo munsi ni uwuhe? When is it? uwo munsi ni uwuhe? It is the day of judgment. ni umunsi w'urubanza. Because 21, Jesus said, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. bitewe nuko umurongo 21 Yesu yaravuze ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. What do you think about this word? ese iri jambo ritekerezaho iki? Those who do not enter the kingdom of heaven, where will they enter? none abatazajya mu bwami bw'ijuru utekereza ko bazajya? These people, they will enter into the hellfire. abantu nk'abazajya mu muriro utazima. No? So in the day of judgment, rero ku munsi w'urubanza many will say to Jesus Christ, benshi bazabwira Yesu Kristo Lord, Lord, bati mwami mwami, I have done this, I have done that. nakoze ibi nakoze biriya. What does that mean? ni ukuvuga iki? I'm sure that they believe that they are qualified to enter into the heaven. ndamye neza ko bari bifitiye icyizere cy'uko bujuje ibisabwa byatuma binjira mu Why? ijuru. Because according to their view and according to their eyes, they are more than enough to do such another works. kubera ko ugendeye ku mirebere yabo ndetse n'imyumvire yabo bumvaga ko bashoboye cyane gukora imirimo. However,
nyamara in the eyes of Jesus, it was different. mu maso ya Yesu biratandukanye. In the eyes of Jesus, these people, they are not qualified. Why? Mu maso ya Yesu abantu ntabwo bari bujuje ibisabwa kubera iki? Because verse 23, kubera ku murongo 23, and then I will declare to them, I never knew you, depart from me. haragira hati nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. I never knew you. What does that mean? Sinigeze kubamenya bishatse kuvuga iki? Even these people, they never knew Jesus. bivuze ko abantu batigeze banamenya Yesu. Dear viewers, let me ask you. Nshuti mukurikire kandi mbabaze. You see that in the human relationship, if we say that I know you, it means that even you know me. mu mibanire y'abantu iyo tuvuze tuti ndakuzi bivuze ko nawe unzi. That is like a true knowing each other, right? kumenyana by'ukuri. Probably you know me. ushobora kuba unzi. You are I know that you are Pastor Cole. ndabizi kuri Pastor Cole. And you are from South Korea. ukomoka muri Korea y'Epfo. But if I do not know you, ariko mbaye ndakuzi, we cannot say that we know each other. ntabwo twavuga ko tuziranye. We cannot say that that we are true, like we are very close. We cannot say that we are close. ntabwo twavuga ko uri umuntu wa bugufi. No, we can say that even I know the sports player, the famous sports player. ushobora kuvuga ngo nzi abakinnyi bakuri imikino ya siporo bambaye. I don't know what kind of sports player you like. sinzi umukinnyi ukina ibya siporo waba ukunda. Let's say that I know Messi. reka twibaze ngo nzi Messi. But it does not mean that it does not mean that I and Messi we are very close, right? ariko ntabwo bisobanuye ko njye na Messi turi inshuti. Because even though I know who Messi is, but Messi does not know me actually. urabona ko nzi Messi wari we Messi ntabwo nzi. At that time, we cannot say that we know each other. iki gihe ntabwo twavuga ko tuziranye. Here Jesus says, I never knew you. What does this mean? Yesu aravuze ngo sinigeze mbamenya. These people, they probably thought that I know God, I know Jesus. abantu bashobora kuba baribwiye bati njye nzi Imana nzi Yesu. But ariko Jesus never knew them. Yesu ntiyigeze abamenya. Which means that their hearts are never shared. bivuze ko imitima yabo batigeze bayisangira. Their ideas are never shared. imyumvire yabo ntabwo bigeze bayisangira. In other words, they just believed in Jesus according to their understanding. bivuze ko bizeye Yesu gusa bagendeye ku myumvire yabo. Because if they knew Jesus, kwibaza kumenya Yesu, and if Jesus knew them, na Yesu akaza kubamenya, they could have received the perfect guidance and perfect way from Jesus Christ. bakaba barakira ubuyobozi butunganye n'inzira itunganye ya Yesu. Well, because Jesus says, I am the way. kubera ko Yesu arivugira ati ni nzira. No one can come to my Father. No one can come to my Father except through me. nta muntu ushobora kuza aho data ari keretse anyuze kuri jye. So, dear viewers, how much do you know Jesus? none nshuti mukurikiye muzi Yesu How bingana much iki? do you know the heart of God? ese uzi umutima w'Imana bingana iki? Not according to your understanding, utagendeye ku myumvire yawe, not according to your calculation, utagendeye ku mibare yawe, but according to the Bible, because God has expressed all of His heart in the Bible. ugendeye kuri Bibiliya kuko Imana imaze gusobanura umutima wayo wose muri Bibiliya. Most of the people, they just follow the visible world. abantu benshi bakurikira gusa isi ibiboneka. They just try to build a good house, bagerageza kubaka inzu nziza gusa, doing a lot of good works, bakora ibikorwa byiza byinshi, keeping the law very well, bubahiriza amategeko neza, and stopping sins. bagacika ku byaha. People, they just try to pile up the good works so that they can be received by God in heaven. abantu bifuza kwirundaniza imirimo myinshi cyane kugira ngo bazajye mu ijuru. However, when we check the Bible, nyamara iyo tugenzuye muri Bibiliya, the Bible clearly shows us in different way. Bibiliya itwereka neza ibitandukanye. Now, when I was in Korea, ubwo nari muri Korea, so I received the training to be a missionary. nahawe amahugurwa yo kuza mu misiyoneri. One day, we organized the Grand Bible Crusade. umunsi umwe twateguye igiterane cya Bibiliya. During that time, I got a chance, to meet some people individually. muri iki gihe nagize amahirwe yo guhura n'abantu bamwe na bamwe imbona-nkubone. And I was able to get a chance to preach the gospel. ni ukugira amahirwe yo kubabwiriza ubutumwa bwiza. I met one old grandma. nawe ni umukecuru umwe. She was really the old woman. yarakuze cyane. I think she was over like 70, almost 80. nibaza ko ashobora ari mu kigero cy'imyaka nka 70 cyangwa 80. She was not our church member. ntabwo yari umuyoboke wacu. But because of the heavy, the heart that she had, she attended the Bible crusade. ariko bitewe n'umutima uremereye yari afite, yaje kwitabira iki giterane. And she told me her story. yaje kumbwira rero inkuru ye. She had been a certain church almost more than 60 years. yamaze imyaka irenga nka 60 mu rusengero rumwe. And then, she was about to be appointed one of the leader in the church. rero harabuze gato ngo agirwe umuyobozi mu itorero.
But at the time that the pastor of the church asked her to give like a special thankful offering. ariko iki gihe pastor mu rusengero yamusabye gutanga ituro ry'ishimwe ridasanzwe. In order for you to be appointed to be the leader of our church, you should give the special thanks offering. aravuga ati kugira ngo ugirwe umuyobozi mu itorero ryacu ugomba gutanga ituro ry'ishimwe ridasanzwe. But unfortunately at that time she had no money. ariko ikibabaje nuko muri iki gihe nta mafaranga yari afite. So she kindly refused. rero yarabyanze. I'm sorry pastor, now I'm not with money. ati rwose pastor ndabarire ko kuri nta mafaranga mfite. But actually she had kept some money for actually her son. ariko ubundi amafaranga yari yizigamiye umuhungu we. Pastor probably he knew this. Pastor ashobora kuba yarabizi. And later she got like a conned by the con man and she lost that money. nyuma rero yaje gutekerwa umutwe n'umutekamutwe nuko amafaranga yose arayahomba. And from that moment the pastor even spoke in public that this sister she did not listen to me, that's why even she lost that money. kuvuga pastor avuye mu ruhame ati umukobwa ntabwo yigeze anyumva nabyo byatumye ahomba amafaranga. She should have listened to me. yakagombye kuba yaranyumvise. She should have given that money to the church as an offering. amafaranga agombye kuba yaratanze mu rusengero nk'ituro. But since she refused my word, ariko bitewe nuko yanze amagambo namubwiye. now you see that God caused this trouble. iki cyatumye rero Imana imuteza iki cyaha. So it was like hurting her heart so much. iki byakomerekeje umutima we cyane. She broke her heart so much and she was so sad. umutima we urashenjaguye cyane nuko arababara. I spent over 60 years in this church. namaze imyaka irenga itandatu muri itorero. How come the pastor spoke to me in that way even in public? ni gute pastor yambwira kuri mu ruhame. She was so sad and she attended that Bible crusade. rero yaje kwitabira iki giterane cya Bibiliya yari afite agahinda kenshi. And I was able to preach the gospel. nuko mbasha kumubwiriza ubutumwa bwiza. And I spoke to her how our sins are washed by the blood of Jesus Christ. musobanurira uburyo ibyaha byacu byose byogejwe n'amaraso ya Yesu. And she told me, arangije arambwira ati even though I spent over 60 years in that church, I was never explained in this way. ati ubwo namaze imyaka 60 muri ruriya rusengero ariko ntibigeze basobanurira amagambo I was always told and pushed to do the good works to be blessed. ati boraga basunikira gusa gukora imirimo myiza kugira ngo mbone umugisha. But the way that you are speaking to me is different from the way I was hearing so many years. ati rwose ibyo mbwiye umunsi ni bitandukanye n'ibyo nagiye nigishwa imyaka myinshi. You have to work hard. bajyaga bambwira ngo gukora cyane. You have to do a lot of good works. bakora imirimo myiza myinshi. You have to serve the church with all of your heart. bakora itorero n'umutima wose. Give the offering and give a tithe. utange amaturo utange n'icyacumi. And you will be blessed. uzabona umugisha. This is the lesson that I have been taught for last so many years. niyo masomo nigishijwe imyaka myinshi cyane. But never ever I got the clear explanation of how my sins were forgiven by the blood of Jesus. atari ko nta rimwe nigeze asobanurirwa uburyo ibyaha byanjye byababariwe kubw'amaraso ya Yesu. That day, this old woman, she received the salvation. uwo munsi rero umukecuru yakiraga ikiza. Yes, the many people, they want to receive the blessings. nibyo kuko abantu benshi bifuza kwakira imigisha. But what kind of blessings does God want to give us? ariko se niwe mugisha Imana ishaka kuduha. What kind of blessing do you want to receive from Him? niwe mugisha guhabwa nayo. Many people, they want to receive the blessings, like material blessings. abantu benshi bifuza kubona imigisha bifatika. Prosperities. iterambere. Abundance. guhirwa. But the blessing that God wants to give us is every spiritual blessing. ariko imigisha Imana ishaka kuduha ni imigisha yose mu buryo bw'umwuka wo mu ijuru. Let us go to the book of Ephesians chapter 1. reka tujye mu gitabo cy'Abefeso igice cya mbere. Ephesians chapter 1 verse 3. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Imana mwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe ko duhere muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Now here, the God wants to give us every spiritual blessing. Uko tubona hano ngo Imana ishaka kuduha imigisha yose y'uburyo bw'umwuka yo mu ijuru. And what is the every spiritual blessing? None imigisha yose mu buryo bw'umwuka ni iyihe? We can see that verse 13. Dushobora gusoma umurongo wa 13. Okay, for the verse 7 first. Dore ku murongo wa 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye
ariko kubarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Through the redemption through his blood. Niwe duhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. The forgiveness of sins. Ariko kubarirwa ibicumuro byacu. So we are able to receive this spiritual blessing. Rero tugomba kwakira uyu mugisha mu buryo bw'umwuka. Verse 13. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe washyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasizeranijwe. Through the redemption in Christ, binyuze mu gucungurwa kwa Kristo, we are able to receive the forgiveness of sins. Twabashije kwakira imbabazi z'icyaha. Through this forgiveness of sins, binyuze muri kubabarirwa icyaha, we are able to also get the Holy Spirit of promise. Tubasha no kubona Umwuka Wera nk'isezerano. And when we live together with and guided by the Holy Spirit, mu gihe rero tubanye n'Umwuka tukanayoborwa nawe, this should be the foundation of our faith and foundation of our spiritual lives. Of course, we cannot see it with our own eyes. However, we believe because it is written in the Bible. Let us go back to the Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, we can find the two houses. The one house, the built on the rock, and the other one built on the sand. Probably in the shiny day, you cannot find any difference. Because we cannot see the foundation with our own eyes. The house you live right now, or if you go to the town, you can see also there are a lot of tall buildings. You see that the tall buildings, it should have the very strong and stable foundation. Otherwise, it may fall easily. Even though we cannot see with our eyes, but the foundation is more important than the building or house itself. What is your foundation? What is the foundation of your faith life and your spiritual life? If your foundation is your calculation and your feeling and your emotion, probably when your feeling is good, you may think that you can go to heaven. But when your weakness is revealed, when your problem is found, you may say that, oh, I'm not ready to go to heaven. That's why there are so many Christians who live like a chameleon. The chameleon change its color according to the surroundings. So some people say that sometimes they are righteous and sometimes they are sinners. If you had the eternal life, you would never say that sometimes I'm righteous, sometimes I'm a sinner. The reason why people say that sometimes I'm righteous, sometimes I'm a sinner is because they have never ever received the everlasting life. Which means their foundation is sand. What does this sand represent? In the Bible, ground, earth, sand represent the human flesh. Because our flesh is made of the ground, the dust. If you try to build your faith based on yourself, in the shiny day will be okay, but in the day of rain, in the day of wind, in the day of flood, it must beat your house and it must fall. We say that Jesus is our rock. What should be your foundation? The rock, that word of Jesus Christ. The word of God which
cannot change in this world. ni ijambo ry'Imana ridashobora guhinduka muri iyi si. Let us open to the one verse and we conclude. Reka tumbure icyanditswe kimwe hanyuma dusoze. Book of Isaiah chapter 40. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 40. Book of Isaiah chapter 40 from verse 6 to 8. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 40 umurongo wa 6 kugeza kwa 8. The voice said, "Cry out." And he said, "What shall I cry? All flesh is grass, and all its loveliness is like the flower of the field." Yesaya igice cya 40 umurongo wa 6 aragira hati, ijwi ryaravuze ritirangurura, maze habaho ubaza ati, ndarangururira iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi, n'ubwiza bwawo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. The grass withers, the flower fades, because the breath of the Lord blows upon it. Surely the people are grass. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, umwuka w'Uwiteka uhushyeho, ni ukuri abantu ni nk'ubwatsi. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Dear viewers, your feeling, your emotion, your calculation, even your judgment always change. Nshuti bavandimwe, imyumvire yawe, ubunararibonye bwawe ndetse n'amarangamutima yawe byose birahindagurika. Something that changes cannot be the standard. Ibintu bihindagurika ntabwo bishobora kuba ishingiro. Cannot be the absolute standard. Ntabwo bikwiye kuba ishingiro fatizo. So what is the absolute standard in the world? None ishingiro fatizo mu isi ni irihe? What is the only thing that cannot change in this world? Ikintu kitabasha guhinduka muri iyi si ni iki? The Bible says it's the word of our God. Bibiliya iravuga ngo ni ijambo ry'Imana yacu. What does the word of God say? Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Through the redemption in Christ, we got this forgiveness of sins. Ngo twahawe imbabazi ibyaha binyuze mu gucungurwa na Yesu Kristo. Jesus Christ died for our sins. Yesu Kristo yapfira ibyaha byacu. Once for all. Inshuro imwe kandi ihagije Jesus kugeza said iteka. it is finished. Yesu yaravuze ati birarangiye. Now, the problem is that people do not believe in that part. They just believe in their performance. Ikibazo nuko abantu batizera icyo gice ahubwo bakizera imikorere yabo. Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Bati mwami se ntitwanuye mu izina ryawe. Cast out demons in your name. Twirukanye abadayimoni mu izina Done many ryawe. wonders in your name. Twakoze ibitangaza byinshi mu izina Yeah, ryawe. they focused on their performance. Bo bitaye gusa ku mikorere yabo. According to their performance, they think that they are more than enough to be received by God. Hagendeye ku mikorere yabo bisa nk'aho bari bujuje ibisabwa kugira ngo bemerwe n'Imana. But they never learned the heart of Jesus Christ. Ariko ntibigeze biga umutima wa Yesu Kristo. Because the Bible says, I never knew you. Ku Bibiliya iravuga ngo sinigeze mbamenya. Depart from me. Nimwumve imbere. You know, Jesus must be in heaven, right? Yesu ashobora kuba ari mu ijuru. Depart from me. What does that mean? Umva imbere nuko bishatse kuvuga iki? You go to hellfire. Ngo ujya mu rutazima. Why? Kuki? Because you never learned my heart. Kubera kutigeze wiga umutima wanjye. God is telling you, God is asking you right now. Imana irimo kukubwira, irimo kukubaza aka kanya iti. What is your foundation? Ese umusingi wawe ni uwuhe? If your foundation is your thought, your feeling, and your emotion, niba urufatiro rwawe ari ibitekerezo byawe, ibyo wibwira n'amarangamutima yawe, you would be rejected like these people. icyo gihe wazirukanwa nk'aba bantu. But if your foundation is rock, which is the word of God, ariko niba urufatiro rwawe ari urutare ry'ijambo ry'Imana, in whatever situation you may be, ibihe byose waba urimo, you'll be able to believe that word of God, which can never ever change. icyo gihe uzabasha kwizera ijambo ry'Imana ryo ritigeze rihinduka. The word of God says, ijambo ry'Imana riravuga ngo we are righteous. turabakiranutsi. We become holy twabaye abera, not because of our good performance, but because of the works of Jesus Christ. bidatewe n'imikorere yacu myiza, ahubwo kubw'imirimo ya Yesu Kristo. This is the foundation. urwo ni rwo rufatiro. I am righteous. umukiranutsi, I am holy. ndera, I am justified yaratsindishirije by the works of Jesus Christ. kubw'imirimo ya Yesu Kristo. This is the foundation. urwo ni rwo rufatiro. And then, hanyuma rero now the God wants also to build the beautiful house Imana ishaka kubakaho inzu nziza on that foundation. kuri urwo rufatiro. And that is the spiritual life, the life of faith. ibyo rero nibwo buzima bw'umwuka, nibwo buzima bwo kwizera. But many people, even though their foundation is not clear, ariko abantu benshi nubwo urufatiro rwabo the foundation is not strong enough, nubwo urufatiro rero rudakomeye cyane, but they just want to build the good house only. babasha kubaka inzu nziza gusa, Trying to work hard, bagerageza gukora cyane, trying to keep the law, bagerageza kubahiriza amategeko, trying to do good. bagerageza gukora ibyiza, However, ariko because we are weak, bitewe n'uko turi and abanyantege there is a power of Satan, kandi tukaba dufite imbaraga za when Satani, people are tempted by Satan, even the foundation, because the foundation is the center, therefore even everything falls. iyo abantu bashutswe na Satani, icyo gihe ibintu byose birahubuka.
You know, but if your house is built on the rock, ariko niba inzu yawe yubatse ku rutare, when temptation comes, mu gihe ibishuko bije, when the attack of Satan comes, mu gihe imitego ya satani ije, probably you might be shaken, nibyo kuko ushobora guhungabana, but ariko this foundation will uphold you. rwo rufatiro This ruzakurinda, foundation will protect you. urufatiro ruzakurinda. That is the life of Christians. ubwo nibwo buzima bw'abakristo. I want to ask you one question. ndashaka kubaza ikibazo kimwe. What kind of foundation are you standing on? ese uhagaze kuri uru rufatiro? Are you standing on the foundation of your feeling, your calculation, and your understanding? ese uhagaze ku rufatiro rw'imibare yawe n'imyumvire yawe, Or the foundation of the Word of God? cyane ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana? I hope that you ask this question. niringiye ko wabaza iki kibazo. Okay, thank you very much. I will speak up to here. murakoze cyane, reka dusoreze hano Let us pray. dusenge. Heavenly Father, we thank you. data mu ijuru turagushimiye. Father, without your grace and mercy, we can never understand your will and your heart. data tabaye ubuntu bwawe n'impuhwe zawe ntabwo dushobora gusobanukirwa umutima wawe. But Father, you have given us the Bible so that we can read and we can understand your heart. ariko data duha bibiliya kugira ngo twumve kandi dusobanukirwe umutima wawe. Allow everyone who follows this, the lecture, that can understand your will and your heart. kundira kugira ngo buri muntu wese wumvise iki cyigisho ashobore gutahura ubushake bwawe ndetse akabona n'umutima wawe. We ask you to protect us from all the danger in this world, turagusabye kugira ngo uturinde ibyago byose duhura nabyo muri iyi si, so that we can continuously preach this word to the people in the world. kugira ngo dukomeze tubwirize ijambo ry'Imana abantu bose bari mu isi. Father, we thank you. data turagushimira. I pray everything in the name of Jesus. dusenze byose neza mu izina rya Yesu. Amen. amen. I thank you very much. murakoze cyane. See you next time. nawe ubutaha.